Gdje smo sad došli? Šta je to? Ovo je neki park. Aha, kako se zove taj park? Jankovac. Jankovac. I, jel ti dobro? Da. Super. Sviđa mi se ova park. Sviđa ti se ovaj park. Jesmo visoko, jel da? Da. Ok, idemo. Sada idemo još gore. Idemo još gore. Pozdrav, dragi prijatelji. Evo, kao što je Beni rekao, mi smo na jednom malom izletu. Došli smo na Jankovac. Ja sam prvi. Evo, Benija. Kaži, ja sam prvi. Ja sam prvi. Evo, tako da idemo iskoristiti ovaj lijep jesenski dan. Nismo još nikad išli tu gore na vrh. Pa iskreno, zeznute, nemam kondicije. Ali evo, prelijepo je. Inače, jako prekrasna šuma, jezerca, slapovi. Onako, to je neki pola sata vožnje od nas. Tako da, odlično je. Idemo sad u ovu jamu i onda idemo još gore skroz na vrh. Tako da, evo, uživajte s nama u ovim lijepim razgledima. Staze su jako lijepo uređene. Sad to što ja nemam kondicije, to je druga stvar. Ali je odlično za sad. Koliko sam čitala na internetu, 2,3 km je ovaj put. Tako da, evo, nemam pojma, jesmo li sad negdje na sredini, ja se nadam. Ne, odlično je. Baš je mir, onako, dosta ljudi većinom pretežno ostane dole kod tih jezera. Ali evo, mi smo rekli idemo iskoristiti ovu lijepu subotu da odemo malo gore. Tako da, kraj puta imaju ovako ovi znakovi i onda pokazuju te neke onako zanimljive stanice. Mislim da se tako kaže. Uglavnom, evo, idemo dalje. Nema predaje. Spremila sam ja nama sendviče i svaš nešto. Tako da, to nam je nagrada kad dođemo gore na vrh. Evo, konačno se spuštamo dole. Tako da, super. Sad bili smo tu na nekom raskrišću i piše gore more se još desno ići na vrhove. Ali mi smo ipak odlučili da idemo nazad. Znači, napravi se izgleda cijeli krug i izađe se opet dole kod planinskog doma. Tako da, gledajte ovog mira. Beni je sebi kupio i lunchbox, ona kutija za kao ručak, tako da smo morali u nju staviti u svaku različite grickalice. Tako da on sad jedva čeka da mi dođemo na naš cilj i da on otvori svoj lunchbox. Tako da, evo, malo da ga motiviramo, da mu bude zabavnije hodat. Tako da stalno ponavljamo, još 5 minuta, sad ćemo doći. Čitali smo u stvari da je ovdje bio valjda grof Janković koji je živio u Beču i onda je ostavio sve i došao tu na Papuk i onda si je napravio ta jezera tu i mislim valjda je bio početnik svega toga od toga parka prirode ili ovoga dijela Jankovac, nemam pojma. Uglavnom, tak smo malo čitali tamo na tabli. Ali eto, nisam pozorno slušala na času, pa nisam sigurna. Uglavnom, zapamtila sam to, eto, da se doselio iz Beča i da je onda on napravio ta jezera i sve to. Tako da, evo, od tu negdje to potiče. Uglavnom, sad se spuštamo dole. Super je, ovo je super stvarno stazica. Evo, Beni, znači, odlično mu ide. Tako da vidim, ima dječice raznog uzrasta. Jedino nije baš za dječicu koja su još u kolicima i ne znaju dobro hodati. Tako da ja bih rekla negdje od 5 godina dalje može super. Bude im i zabavno, malo se istrče i jednostavno da smo na svježem zraku. Evo, kratki neki izletić.
Evo, na kraju onda budete nagrađeni sa ovim slapovima. Stvarno je prelijepo. Je lijepa voda? Šli smo na slapove. Jel ti lijepo? Da, Jesi se umorio? da. Šta ćemo sad jesti? Možemo Oreo, bombon i Oreo. A, idemo sad gledat Lunchbox. Mary! Evo, ovo je dom, planinarski dom Jankovac. Tu idemo sada na kavicu i da Beni pojede svoj lunchbox. Imate također igralište, tako da je ono, baš je super jedno izletište za obitelj. Tako da evo, ogromno je. Idemo popiti jednu kavicu i polako kući. Evo, lunchbox. Šta ima tu? Cool. O, šta si stavio unutra? Oreo, Lays i bombone. Cool. Ajde, dobar tek. Hvala. Mama, vidi. Evo ovako, dragi naši prijatelji, to je od nas za sad. Jel da, Beni? Beni, ćeš reći papa? Papa. Kaži, vidimo se opet Opet. u novom videu. Ajde, čao svima od nas i idemo mi dalje. Ćao! Stani tamo na kamenu. Ja sad gore, skoči.